Indwara yo kujojoba, fistule. Indwara yo kujojoba imenyerewe ku izina rya fistule ni indwara y'abagore. Iyi ndwara igaragazwa no guhora umuntu ajojoba inkari rimwe na rimwe n'umwanda wo mu musarani. Ibi biterwa nuko hari umwenge udasanzwe uba wariremye hagati y'imiyoboro y'inkari, amaro yo hasi ndetse n'imyanya ndangagitsina y'umugore. Umuryango w'abibumbye wita ku baturage UNFPA ugaragaza ko abagore basaga miliyoni 20 bo muri Afurika, Aziya na Amerika y'Amajyepfo babana cyangwa bahuye n'ikibazo cyo kujojoba. Uyu muryango kandi mu bushakashatsi wakoze bugaragaza ko buri mwaka hafatwa abagore bashya bari hagati y'ibihumbi 50 ndetse n'ibihumbi 100. Iyi ndwara yo kujojoba ikunda kugaragara mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Urugero ni nko munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ibi ni ukubera ko bifitanye isano na zimwe mu mpamvu zituma iyi ndwara ibaho. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku bintu bitera iyi ndwara yo kujojoba, tunasobanukirwa ibimenyetso byayo mu gihe umuntu ayirwaye. Muri iki kiganiro kandi turarebera hamwe ingaruka z'iyi ndwara yo kujojoba, tunasobanukirwa uburyo ivurwa ku muntu uyirwaye. Ese iyi ndwara irakira? Turabimenyera muri iki kiganiro, by'umwihariko ku musozo turaza kumenya uburyo umuntu utarayirwara yayirinda. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro imibiri yacu. Reka tubanze tubashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Tubahaye ikaze mu kiganiro amagara n'ubukungu cya none, aho tugiye kuganira ku ndwara yo kujojoba ikunze kwibasira abagore. Ese ni ibihe bintu bitera iyi ndwara? Ese ni ibihe bimenyetso by'iyi ndwara? Ese ni izihe ngaruka z'iyi ndwara? Ese iyi ndwara iravurwa igakira? Ni gute wakirinda iyi ndwara? Ikiganiro kirambuye ni mu kanya. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe ibintu bitera indwara yo kujojoba ikunze kwibasira abagore. Nk'uko twabivuze, muri iyi ndwara haba hari umwenge udasanzwe wiremye hagati y'umuyoboro w'inkari, uruhago n'utundi tuyoboro duto, hamwe n'imyanya myibarukiro yo hasi y'umugore. Uyu mwenge kandi ushobora no guhuza kimwe muri ibyo bice n'amara yo hasi aganisha ku kibuno rectum. Kandi uyu mwenge udasanzwe ukunda kuza nk'ingaruka nyuma yo kubyara. Iyo umugore atwite ari kubise, umutwe w'umwana ushobora guhagama hagati ataramanuka neza, ugatsikamira inyama ziba ziri hagati y'uruhago n'indi byara.
icyo gihe amaraso arabura bikarangira haboze ku buryo byoroha ko hatoboka. Ibyo nibyo bizana umwenge udasanzwe inshuro nyinshi. Ibindi bishobora kubitera harimo impanuka cyangwa ibyago biterwa no kubagwa nabi cyangwa kongerwa mu gihe umugore ari kubyara. Reka turebere hamwe ibintu 9 bitera indwara yo kujojoba, ahanini icyo biba biturutseho. Ikintu cya mbere gitera indwara yo kujojoba ni ukubyara ukiri muto. Iyo ubyaye ukiri muto, icyo gihe imyanya myibarukiro yawe bitarakomera neza, bityo ikangirika byoroshye. Ibi biva ku gushyingirwa ukiri muto cyangwa gutwara inda utateganyije ukiri umwangavu. Ikintu cya kabiri gitera indwara yo kujojoba ni ukubyarira mu rugo cyangwa mu nzira. Iyo ubyariye mu rugo bikunze kubaho ko umwana aza mu buryo bugoye. Iyo umwana yanze kuza kandi utari hafi yo kwa muganga ngo hahite hitabazwa ubundi buryo ubyazwe hakiri kare, bituma umutwe w'umwana utsikamira inyama zo muri biriya bice umwana anyuramo maze zikabura amaraso zikaba zabora. Ibi ahanini biva ku bujiji cyangwa gutura ahantu kure y'ibitaro nta mihanda cyangwa ubundi buryo bwihuse bugerayo. Ikintu cya gatatu gitera indwara yo kujojoba ni kanseri y'inkondo y'umura, kuko indwara ishobora kumunga izo nyama nayo igatera kujojoba. Ikintu cya kane gitera indwara yo kujojoba ni ugukuramo inda, kuko bishobora kwangiza imyanya ndangagitsina hakavamo kujojoba. Ikintu cya gatanu gitera indwara yo kujojoba ni imigenzo gakondo. Umuryango mpuzamahanga wita ku buzima ku isi WHO utangaza ko hari imigenzo ya gakondo imwe n'imwe ikorerwa abana b'abakobwa yongera ibyago byo kujojoba. Ikintu cya gatandatu gitera indwara yo kujojoba ni ugufatwa ku ngufu, kuko ibi bishobora gutera kwangizwa ku buryo byatera kujojoba ndetse no kubyara imbyaro nyinshi. Ikintu cya karindwi gitera indwara yo kujojoba ni imikurire mibi n'imirire mibi, kuko ibi bituma umugore akura adafite uburebure buhagije, bigatuma mu gihe cyo kubyara bigorana kuko aba afite mu matako hatoya. Ikintu cya 8 gitera indwara yo kujojoba ni ukutisuzumisha mu gihe utwite. Kwisuzumisha mu gihe utwite bituma umenya amakuru ajyanye n'uburyo bwo kwiyitaho, bityo kutabikora bituma utamenya niba ufite ikibazo n'uburyo wabigenza. Ikintu cya 9 gitera indwara yo kujojoba ni zimwe mu ndwara nk'igituntu, agakoko gatera sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Reka noneho turebere hamwe ibimenyetso by'indwara yo kujojoba mu gihe umuntu yayirwaye. Ikimenyetso cya mbere cy'indwara yo kujojoba mu gihe umugore yayirwaye. Kuba nyuma gato yo kubyara umugore abona inkari, aho guca aho zari zisanzwe zinyura, ahubwo zisohokera mu myanya ndangagitsina ahasanzwe hasohokera imihango. Ikimenyetso cya kabiri cy'indwara yo kujojoba mu gihe umugore yayirwaye ni ukutabasha kwihagarika igihe ubishakiye, kuko zihora zishoka. Ikimenyetso cya gatatu cy'indwara yo kujojoba mu gihe umugore yayirwaye ni ukunuka. Akenshi umuntu abanuka kuko uretse inkari zihora ziza, rimwe na rimwe n'umwanda wo mu musarane uba wivanzemo. Ikimenyetso cya 4 cy'indwara yo kujojoba mu gihe umugore yayirwaye: kugira mikorobe mu muyoboro w'inkari, bishobora kugaragazwa n'umuriro no kuribwa mu kiziba cy'inda. Ikimenyetso cya 5 cy'indwara yo kujojoba mu gihe umugore yayirwaye: kuribwa mu gihe na nyuma y'imibonano mpuzabitsina. Reka turebere hamwe noneho ingaruka z'indwara yo kujojoba ku mugore uyirwaye. Ingaruka ya mbere kandi inakomeye ni uguhabwa akato. Umugore ufite iyi ndwara ahabwa akato, yaba kugahabwa n'uwo bashakanye cyangwa n'abandi bantu muri sosiyete.
iba kenshi biterwa n'uko umuntu aba afite impumuro itanogeye amazuru. Ibi bimutera ipfunwe rihoraho no kutigirira icyizere, akaba yanakurizamo uburwayi bwo mu mutwe bw'agahinda gakabije depression. Hamwe na hamwe hari bimwe mu bihugu bafata kujojoba nk'igihano Imana itanga ku bitwaye nabi, bigatuma baba batakyemerewe kwinjira mu nsengero cyangwa ngo babe bateka ibiryo biribwe n'abandi bantu. Ikindi ni uko bituma urwaye indwara yo kujojoba atasubira ku kazi kari kamutunze, ndetse kubona ikindi akora cyamubeshaho bikamugora, akaba yakwishora mu buraya. Indi ngaruka ikomeye yo kurwara indwara yo kujojoba bitavuwe hakiri kare, bishobora kuvamo indwara zikomeye nk'izifata impyiko, ibisebe binini mu myanya ndangagitsina, kwangirika kw'imitsi rimwe na rimwe bikaba byavamo ubugumba. Reka turebere hamwe ku buryo bwo kuvura iyi ndwara yo kujojoba ndetse no kuyirinda. Reka tubamare impungenge ko iyi ndwara yo kujojoba ivurwa kandi igakira, bityo niba ufite kimwe mu bimenyetso byayo twagarutseho, nyabuneka gana ibitaro bikwegereye uvurwe hakiri kare kugira ngo wirinde ingaruka zayo twabasangije. Uburyo bwiza bwo kwirinda iyi ndwara bya nyabyo ni ukwirinda ibiyitera byose nk'uko twabibonye, by'umwihariko iby'ingenzi wakora ni bibiri: kwirinda kubyara ukiri muto ndetse no kwirinda kutabyarira kwa muganga. Reka mbashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho twabaganirizaga ku ndwara yo kujojoba. Tumaze kumenya ibintu bitera iyi ndwara, bityo twasobanukiwe ibimenyetso byayo mu gihe umuntu ayirwaye. Muri iki kiganiro kandi twarebeye hamwe ingaruka z'iyi ndwara yo kujojoba, tunasobanukirwa uburyo ivurwa ku muntu uyirwaye, uburyo ivurwa igakira, ndetse n'uburyo bwa nyabwo bwo kuyirinda. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose: Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.